CCN channel in nan kut kan in tlai than na thong ni kul le thum Zing thani siri THAWNGPANG chimnak kan ngei lai Yangon le Mandalay Khuapi a SAC ralkap na CDM pre-CDM tuah ding in forfialnak chawlcangh an ngei ti mi chungtel in THAWNGPANG dang chimnak kan ngei lai Yangon le Mandalay Khuapi a Dohthlennak rian atuan tun hani SAC ralkap chungtel pawl CDM pre-CDM tuah ding in forfialnak chawlcangh an ngei tia thai asim SAC ralkap hani ni charity of in CDM an hun tuah cha a petlai nak hun fiang phai te in an thai kho nak ding cha a le SAC kutang a mi ralkap hani thilman an hmuh an thai kho nak ding cha a hi chawlcangh hi kan tuah mi asitia people's embrace in tron baw ngai tu ni achim mipi sin akir adu mi SAC kutang rian tron tu asemin hani people embrace telegram asemi Myanmar people le ERO PDF battalion kiple paka phana petlai in CDM to kho asitia chathan an chwa hi chawlcangh a hin people's embrace jimin dai network KMD18 Mayangkong Democratic Front le bakata ibom in an to mi asim chun Yangkong anau paintakatu siang in zong a SAC ni an chwa mi biar le kwak chu mipi ni chok loading le han loading in forfial nak le chawlcangh an ngei khautia thai asi Karenni ramkul Demoso pengte sulele pupa khua Sakhan laak kahdohnak a Karenni ralkap minung panga an nunnak aliam tia KNDF battalion hani chathan an chwa Zing thanin hi ni a SAC ralkap Sakhan laak kahdohnak a an nunnak aliam hi asi Sakhan kan lak ni in ni thum chung raltuknak van long le siam ngan he SAC lai ni an bomhnak nunnak aliam min ha hi chu ralmhai an kalnak a asi Yang nali tiang kahdohnak a faktia KNDF intron baw ngai tu ni luthu noi u a chim nunnak aliam min ha hi KNDF battalion in ralkap leone khun bosku sei an CE KNDF battalion 5 in suyele company commander min tu an sinham hi Sakhan laak kahdohnak a hin SAC ralkap lai som thum leng an thi i Shem nam tam tak zong lak araksi kahdohnak a KA kalalata Demoso local PDF ale paintain Karenni sit data khoi in battalion ha le KNDF ibom in an kahdoh mi asitia thai asi Sagaing ramthen Minkin Khuapi a SAC ralkap ni hmunha an laknak Minkin EPC zung chu PDF ralkap hani kan kahdoh i SAC ralkap lai panhi an thitia Student Revolution Force ni chathan an chwa SAC ralkap le piu so thipakul rong an umnak hun Minkin EPC zung an lu hno leo a hin suimalam panhi chung rong kap ni kahdohnak a chwa zung pong kan nai bak a hin SAC ralkap chu an zam na ipiu so thilong an umtar na khro har ngai asiri mi chu ralkap lai ni bom ding zong in an ralo vathi kaun ha se tin an umtar na tia Minkin battalion 11 in kuchani achim kahdohnak a SAC lai panhi an thi mai thaljun khat kwan bom panga kutche bom pakhat kwan fangjruk la somruk la panga tangka singruk le cycle pali zong an lak ni zan lai swimlam pali le cheu zong a mau ko tho chang yu lai Ralzam sel tu SAC ralkap Ralzam le SRF karkap ni kahdohnak a chhuak than i SRF lai in ralkap pakhat ni hliam atwar ve tia thai asi Chin Ralzam mipi na bomhnak an hmuh lo cha a harnak phunkip an tong na tia thai asi Chin ramkul a SAC nilam an phidi cha a mipi har tong mi an tam i identity role adang theory pol le cheu khat mun ma a chun petlai nak phone line tiang an phidi i ramchung ram leng e petlai kholo in an umna ramchung Ralzam na sin a theory le aidin phak kho lo ding in
SAC ni bitak te in an kham i Ralzam na aidin lai an har ngai te thai asi chin mi phun Ralzam tam deuh hi India ram Mizoram le New Delhi Khuapi a an zam na i pachom nak rian le bom chan nak ling an hmuh na lo nan thai ban tuk in India chawza ni Ralzam hi refugee in akan chawlhang lo India chawza sin in zai bomhnak phan kan hmuh lo ma ruang a cheu khat Ralzam pol hi har nak phun kip an tuar phai sa hmuh nak zong an nei lo alhan arak kan bom ton tun ha zong ni an kan bom kho ti lo cha a har sa in a mi kan tam tia salai te za ni achim har nak phun kip an ton ruang a India lai Assam mi matupi lai Ralzam cheu khat chu khwa le ram pan than ding in tim tuah nak an ngei na tia thai asi CCN channel zau tu langai tu nan di lak chung a kan nilom